lalong bubeni makung raya malasi makapla tegya sa malasi makapla na rekon kelakyan na polri palaw na rewa polri jamana gora si benena ambona na reko malupu ko ang katunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mado sedih yang kelinga kurung ondri. Oh ibu mana sama yang kelinga? Iya. Jadi ulangi pemeng. Nigi bapak-bapak balik berselaku insyaallah. Ubela doang yang matu tujuh sinin na jama-jamata. Na nigi ibu-ibu dena balik berselaku. Ubela doang yang mabene lakena pemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi pemeng. Singkaloro kapadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati alena orang tua kami yaitu Bapak Haji Ambu Mapasasu sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo. Saya anggap sebagai orang tua kami. Alhamdulillah, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang sempat hadir, dan seluruh pengantar dega gaulit tepus edita sedi, saya upah lebih mana ki hadir lelnai onronge. Jadi alhamdulillah sila surah masong pulolo pada angke hadire mada pungang matampa baraka mangin ripa mase madarari ini nawa mamuare asan-asan ada pungan dalam apa boting malebita natale malapa masama masana de gaga masangadi natarate pa banuai nasi ruju-ruju keto masih sompuloloin nasi pekeryo-rio ananaeng nasi lewang tomat perintata na tujuh laleng kalau lo campadana ke desa Tomodi atau kelurahan Tomodi natabaka parfusena anak darawai lampelana kecamatan Tempe ya mandang amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya melanjutkan nasihat pernikahan de to magaga bu o ibu aji kumondri yang kelinga mua lo kamatu lo ketat to kuyo lo tamakutana de to marigaga iya de to marigaga. Siaga menerima ceramah kiyoku na rekomendasi perkawin bu siaga pak 2 jam aja mata maselang lo kamale waktu tak kurang lebih petajang narek kodemu coyak lari iya jadi usingka iba meng lo kami relo kecadian botinge de tengah tane kidi de tano marigaga Widya bahasa tadi iya siapa? Sulkipli, ya. Upana sabemo ni nasaba magay alena melo ijama-jama yolo yeso. Nasaba alena pak boting. Jadi makedewi andre guruta. Narekoto melo mapa boting 20 pitu pangkadange pangkau kenari papole. Sedi mi baparluna ya naritu prosesi akad nikah bawah cilalena. Jadi alena Adinda Widya si bawa Sulkipli mapamula tu biasa mapano undangan gangkana angke keluarga tak pada maroja pada matakko melo imitai adi cengeta idi Widya si bawa Sulkipli alhamdulillah bletu yasoy cedi baperluna prosesi akad nikah tu bawa cilalena. Jadi mapamula den Sulkipli tempora nak katani kita tak ada Pak Imam narako mijarita ya tempo na melo no panik kaki na katani Pak Imam indo jarita na pati tumpu indo jarina Pak Imam aga hikmah balik koron tempo na ini Sulkipli jarita na pasijape indo jarina Pak Imam kalau lo mau itu kutuat tuh tapi nali pesan jarina Pak Imam pajan itu kalau lo ya gato na tempo na nalipas saja rin Pak Imam napalapa ko jarita mapamuli ya Sulkipli lepeton itu kewajibanna to duai pajajianna
Widya ku anakna ini tu mencari sopon ringe manangi becu-becuna ya rega nama lopo-lopona ya matu melo ina pekajian Widya lo kama kutani lo kamu kalau lo kuyolo nega mupa anak darah engkau moto ya maka dewi andre gurutta engkau narekoi ko kalau loy pak biasa tahu nggak engkau tahu tuli laliang kiri kanan tuli loy sapa aga na sapa na rekomelo imabene de makasi meto si cocoi to melo mapa boting makunre si bawa melo mapa boting uranewe biasa engkau tahu tuli sapa nggak beneng de gaga na poji na sabak de gaga na sapa aga na sapa ya naritu melo isapa anak cedi maluangi galunna mega pangempangna pala sangambona madodong indona ya degaga dapura memang inukuru maka dana rekus yang pura ka matu boting sito pura aku boting mati di ambona iya ko se orang parana dua to pura aku boting ipa madatu ni indona iya ko se mana ni orang parange nareko mapakroin maka de andre guruta nigi orane sapa abeneng na karena warang parana na cading akase singa tumatu capak na aja lalu na ke rampara melo di sapa na sebab biasa tau nggak kata lokis sapa makunrei ditangkai siaga tu boko mutiwi ipadangi ku makunrei 100 juta maka dewi ambona aba tarima itu 100 juta padahal dega agak dinakatanding na padangi benena tega ku melo mangkala angka 100 juta melo mupenre maka di balu bawah nih galungnya 50 juta dan retak balu tuh 50 juta angka nanti 100 juta lo si di balance tega kimala maka di balu tuh pange nah sabab mage tega tuh melo lo mati orang parange nari kode lo kuku anakmu nah sabab anak cedi naseng tapi sisa na pura to ngaboting aga kejajian dega ga sila pura ngaboting mapangewangi makun raya semakin rangi lo pakun desi bawa lo pengorane macei matuana na suruh madia menetuna ade aku boleh mu anu pule mana mikoi lisa ni kubolana aga na kejajian dare pura ribalu pange pura ribalu galunge pura ribalu capu jaga na kira-kira mapak kore deto pa malampe bu deto pa ya deto pa ni masih jadi singkai elo tanah sulkipli nasaba iya to boneka ada iku bone biasa lah ada sengkang silengan tempo ada yang rekur manika engkau yang kalinga den rekur tapu yang sita makoti napa aku main di makoti lo kata ya to si riku bone sulkipli na reku bunga tama ibo timparwe na angka ki menre ribolana makun reye nampur ki kena bare de yang por bare na ya aga betan sukipi endre ki meribola tajali tapere bana masing-masing aga betan sukipi ya pianga ki yang por ki bare iseng isul kipli maka daya asoe bare tu yang por aku baru tu nang rebenemu tanne tu karikil jadi sulkipli engerangi yang kedua nareko tama kisi kubolana dolana makun raye biasa ya tempo ku boting langsung ki ipatudang ku nenek-nenek itu dah ku pusi bola sandre dari sangi kukue kamu tu kamu apa kue kamu tu degagana atau kamu magi na ipatudak ki ku nenek-nenek tapi kata lu ripatudaki aga hikmah na tampu makedembo baja sanga die nareko nanoko ko ambo tuangmu nanoko ko indomu angga alemu anak-anak nasabah anak-anak mituriwa dek gagal lato ya hikmah kenapa saya sering baca kita lagaliku ke daerah Bone dia boleh jelaskan mana yang mereka melo dijelaskan tali wa ilampena mapamula lawa soji oti panasa kaluku angka mana hikmah natiwi kula na bolo seji malampe penjelasannya yang kedua iko oranewe aja lalu pobeni makun reye yang pertama masa bungi kalepana
Tega sama sabu kalepana, detongan sama sabutongan. Apa na reko masa butongan kalepain, mereka patang kisina. Aliki reksona, aliki tawasa, tetapi tanya na maksud, ya sange masa bu kalepana maka cak lima. Na reko loke kubotinge, dene lo daginda tawe, indo bepa na kalapir tatelu. Tapi ku kampo tadi itu gagal, ku Indonesia. Melampai di kapan? Deto apa? Deto apa bu? Yang kedua, aja lalam pembeli makun raya melampai bulu-bulu matana. Tega asa melampai bulu-bulu matana. Tega tawir makada angkat bulu mata palsu. Ya sange bulu mata, ya naritu kay tayita. Agi merek terkenal alena po yolon lupa. Kalau mana tulilele minrang dena padangi lakena. Angka pimatu pasingana, napa masobu kumonrina jandelana. Angka pur kajajian. Na padangi anak-anak. Na sabak nisa di pasingan ang kamenre, aga na padangi anak-anak. Maka na nareko angke matu menre ku boleh. Padangi ro tawe, tegi lo ke Indomo na, lo ke kudara na. Maka na sabak mageng masobu ku jandelana, jumpa aja na. Maka padangi do mua, na reko lo ke matu pema kudara na suralo pace aja na. Na sabak angke aja na mompo, dia na sobui. Jadi, yang ketiga, aja lalu pembeli makun raya majek ular kobar anina. Ya sange majek ular kobar anina, tuli maka puru manahan nina. Ya sange maka puru maka di. Na reko angka dupa men reko balana sira peke sia nina. Nasa si melo sumbangan. Padahal yomi yundangi mamiraja si mama molu. Dan yang kelima, aja lalu pembeli makun raya, ya naritu maka bongi timuna. Ya sange maka botimuna, tanya tahu nggak maka botongan. Tetapi nareko mak bicara de nak kerjain tuli majam ni nabaliangi tahu melampel ada di kapan ibu de topa ya ya kalau boleh de ton melampe de topa bu ya patarui jadi di matu dia nareko insyaallah mudah-mudahan matu dia asira ulang matu mengeluh 10 ulang insyaallah padangka ki undang-undang mana si matu ruah si melo mapere toja insyaallah amin. Jadi widya mapak to par idi sulkipli nareko matu nareko rumah kun raye angka tu matu curhatna dia na tu na curhat tu matuanna idi nomor curhat agi na cinde widya itu rusi nareko tanggapan niwi macinde manre widya pisang ijo aja mu ceri aga tosi tangga bandi melo mandre pisang ijo deng macin desul kipli macinda kak sedih mandre pisang ijo padangin di sul kipli endi widya dega ga pisang ijo bahalu ku tangga bandi wi angka mi pisaku dega ga ijo na jadi di widya deng mariga ga desul kipli lo ka ple makutana aga di lo makutana maga ga itu pisangmu malasi maka cas niare ke mati tanggal lalu ya harus ya aku tanam maneng na sama mageng biasa ka ibu-ibu dia tegak kuhe ya tomi na poji laki na nareko maloloy nareko maco dia kagak pisah ranjang udah lagi lo ibu-ibu angkana ibu-ibu maco ka kumonri lo kan nonok yawa tadi sini bu meski sama cawe oh ibu mana sampai kelinga ya iya roh ini tomatoan aja lalu muluk bisa ranjang si bawa ini tomato orangnya si bawa tomato makundaye maka dia tomato tomalolong oh mapakar pala nareko tu pura boting ya tom itu si dape nareko pada malolong ki boting paru nareko baca ini dari nasang indo aji maleleng ini tempat liurenna aja lalu murikala ini boting paru na padang ini nena webo sumangana pala nareko tu boting paru ne maka na sumangana si selereng ini pakku na dia usah dingin maka dia nena iko na lipa mu si selereng iya isi bukuku na si selereng si bawa nene ajimu maka dia kerjira ini tomato aja melo rikala na sama mageng asu mengekan ni sangi boting paru irwa kada dendre bu lo kama kutana ke bu bu biasa mai pandre laketa biasa ma bu orang nena biasa makina pandre beneta iya caranya di pandre maka dewi andre guru tak na iya rumah kun raya de na kaco lebih na reko angka pere-pere made cengi lakena tege nasen maka de guru tak
aja lalu bubeni makun raya malasi makapla tega sa malasi makapla na rekon kelakyan na polri palau na rewa polri jamana gora si benena ambona na reko malupu ko angka tu nan reko yana patong ko na reko angka tu bale ko yana patong ko angka tu kaji ko kulkase na reko macake ipo palai na reko dia mulai pusare palai loko banu mala indomi lis pak matu wajai makure mappa ko bante men kasingan ya lira kusaloe na saba magi bu na yar makun raye na reko na pale kan ya andre lakena muita bitu makada tomu pandre ada berkena papa tu na reko mapandre dioki tei itu digre mionge ipele kan andre napa disale lo sekali ada pede makau tanda kia bungaji dia tu dia makau tanda kia kumondri ya lo kalau ke kumondri sabulu koi cica mana maju oh ibu dia tanah kata saya tak cari laketa oh kau dia dia tanah kata cari laketa dia tanah kata balik laketa oh kau dia ada kata balik laketa bapak-bapak dia tanah kata balik beneta oh kenapa kau si balik-balik ni itu iya mageng dia nama digaga ini makun reye angka ya sebalik patuh tega sebalik patuh na rekopoli laketa aku galunge na malampe ke mana na poli macu guru pelepang yang bona lepak mi yolong kesedi makalaleng aga makalaleng maka dewasa ko anak SMP menrek ko boleh anak SMP na bakka mana nuluna ya dia nama digaga balle-balle mapakro yang kedua ini orang ini dia itu nama digaga balle-balle bene tak balle patuh puri ma badak tatu ku tengah soy menre pur mata biber sisa menre ku bolana tupu-tupu manece ku adenina indona lepak mi yolo anak SMP ka anak SMP anak SMP na capu mana di sina lengono ni mamono si batu-batu malape ni kapang deto pa iya garana puro nih jadi makan ipagur ki resep ini ibu-ibu bud besa makina de di balanca laketa ya angka tu resep de magawa pagurang purwa waktu naku guruta de tu nama rigaga yero di makun reye yala dina laketa oku kantona nareko tamai laketa oku wese jambang mage seagi kuliah tai di orang newe nareko 2 juta apa juta are mana yolo beneta lopi matu lokka kusengka lopi masuk seliwa kampung napa kimebu perpusal indona loka lokka kuju pandang areka di muse di juta loka kusengkang areka me di 500 sebu aga lo meli 500 sebu loka meli bensin siaga bensin 2 liter 20 itu sebu bawange aga topi lo meli loka meli tole salin tole 20 sebu napi itu 40 sebu he makun rebansani ye de metuno dingre mana di balanca we bur harus ya bura kanto-kanto becu na sama kita liu ai cucuna jadi mama dene di makun raye na rekoloi masula kita iseng isyaga di na bokong makja kamai de murengi di latoi ku sengka mabatu baseliwana maran rabani dalenna na de gaga na sorong itu motor na latu ku bola tak matandro pura de no rekodi na rek mabas samila kita de aja lalu talawi dia nak kantong na kecuali na reku makadi na sabang katong turane de gaga ale na mana kantong isajinna ale na kantong isajinna loi kasi mabalanca laken na benena de gaga dina kataning jadi rupadaki na reku jambang ilaketa de na marigaga ikoti kantong na reku lokta di jamba kuese tapi aja matalay na reku apa juta sa na kantong na ala ni 500 sebu 500 misu sebuah melo di balanca na rekopoli di malibali ke pasatempe jelingan balai ulawang na paritunu rica-rica na pipalenekan na rekomakker ini laketa we ibu aji we ndona lunra apa tak ada tunu baleta ateni balunra memo tu na rekudien now na sapadeka cokat diko ya de alen matu melo di pandriang jamaah yang berbahagia dan yang paling terakhir botingnya melo kapemeng menreci nampe melo dampe kabu na sama mage na rekode paku kadangnya taliwak pelana jadi di ibu haji na sama nere kusa deu salah kumego tandre mega jemaah hajiku alhamdulillah sebelum saya tutup dengan doa alhamdulillah
kita berterima kasih kepada pemerintah di Kabupaten Wajo karena kenapa? Kita didapatkan jatah jamaah haji tak tahun riolo 125 jamaah haji tahun riolo. Alhamdulillah berjuang pemerintah tak nareki jatah ya tahunnya melo laksanakan ibadah haji 489 jamaah 2 kloter. Jadi alhamdulillah mega dimati jamaah haji na Wajo. Mudah-mudahan tahun ke depan ireki 3 kloter. Ya, amin. Yang paling penutup lo kayo men repe makubuting Jadi Widya, sebelum saya tutup nak nareko angka kekaluhatta angka gau-gau dan si cocoki Widya aja tapadang itu matuata makoto pero ini tomatuaku tomatona dua boting tuliang kaki masih tidak bisa. Nah sebana reko angka gau-gau dan si coco si bawa ya dua tim paru ini sebagai penasehat aja tuh si ini tambah wih. Nah sebab biasa tuh ke mapakuro nareko mati muluki masih tidak bisa. Insya Allah dia itu gak ada kejadian. Jadi Widya lo ye berai makoko darah tanu tu makoko Widya ini Zulkifli nah macam-macam bicarogi kan ya ya Zulkifli semana saya di mama kola ada Widya mak kita taruh Widya juga mak kita taruh tuh. Nah sebab memang nareko to boting saya di tu matukan tungarona saya di muda kuda ya rumah tu gantungnya mak dia makan aromatu ya rumah tu muda kuda mak dia agak aromatu. Jadi iya jadi Widya jadi bawelondi nareko matu puang nggak siagi pulang laki tak tersukuru kiwi nah aja ti itu makanya kumi balansa aku bawangi ini Widya siagi matu pulang laki tak den marigaga isukuru kiwi aja tanoko ilaketa si kulur ada seperti kerangeng nareko angka ada kusala poler pengala pusala mohon dimaafkan nareko ada kutuju poler pengala taala. Dan yang paling terakhir sekali Zulkifli ar-rijaluka wa muna ala nisa. Nah iya tuh ini puranewe pamimpi kilo kerimakun reta jadi Mama Deni tasure Widya masam pajang sesur melaksanakan ibadah sare kuamangi nama seki kong Allah Ta'ala. Nah sebab dia itu namanya Zulkifli pitung ngasoman itu natama ramalang. Nah dia itu no dingi populer jama-jama Zulkifli nah dia kuasa ulang ramalang maka itu pun di pengantara aja lalu kena kami logis segesan jama-jamange nareko asono ulan ramalang ini to malebene ingin nareko risengi maka dama puasa ki na angka ki papoleng aga hukuman na yaitu ini to mapuasa na batal puasata isur ki mapuasa 20 si tola-tola degaga o dilawalawai. Jadi hati-hati ki Zulkifli si kunara dia seperti kerangan. Mari kita bersama-sama membacakan doa mamuare pada angka mana kimat tokan relenga tita nawareki adisi-disi ngepong Allah Ta'ala na pada angka kimat tame ulan ramalang ulama pacin ngepong Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puang tawerengi kasi wija-wija maturu ya doboti paru makoto prosini na pangantarae pada toa aturuna Nabi yanaritu Nabi Ibrahim alaihissalam. Puang tawerengi kasi asogireng ya doboti paru makoto prosini na pangantarae kahadir pada toa asogireng Nabi Sulaiman alaihissalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.